Siyabingelela konke amagumbi amanamhlaba sisithi abantu mabaphile. Abagulayo basesibhedlela nabalele emakhaya nabo sisithi mabaphile. Sibonge Inkosi, sibuye sibonge namadlozi alokhu esiphethe lokhu esiqhuba njalo. Lingakhohlwa ukuphahla bantu bakithi. Ukuphahla amadlozi abalulekile ngoba siphila nje siphiliswa yiwo. Fanele silandele imigomo yamadlozi, silalele ukubana amadlozi ethu afunani. Komunye nomunye ngokubona umuntu nomuntu unedlozi lakhe elimbhekile. Siyazi ukubana abanye yebo alifulathele akuhambi kahle ezimpilweni zenu. Kodwa-ke sikhona abantu bakithi siyakwazi ukulilungisela, sikwazi ukuliqondisa indlela ngoba bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Nathi sinjena kukhona lapho abaphambili esibuza kuwe indlela mangabe izinto singaziqondisisi kahle njalo singaziqedisisi. Ngizokhuluma nje okubili okuthathu ingane ukwanda ngamazwi. Inhlanga zemali bantu bakithi ngake ngasho ukuthi zaziphelile kodwa-ke manje sezikhona. Nangabe uzifuna zikhona mhlobo wami. Ziyakwazi ukukusiza ku-gambling noma ngabe uyadlala i-casino, noma uyadlala ibhola, ziyakwazi ukusiza ngisho kulaba ababhethayo. Nasezindabeni zezimali, ababamba izimali zingahlali ezandleni zabo, ziyakwazi ukubona zikusize-ke imali yakho ihlale ubone into oyenzayo ngayo. Okwenza imali ingahlali ebantwini esikhathini esiningi, uyakwazi ukusebenzela omunye umuntu ungakwazi ukubona usebenzele omunye umuntu. Usebenze kade zikhona izilwane ezibuya zikucuya zithathe imali yakho ziyanikeza labo bantu abasuka-ke manje ube kusebenzile ukubana usebenzele ize uze uhambe uyokufa. Ingane zakho zisale zingenalutho. Ngakho konke lokho bantu bakithi siyakulungisa. Zikhona inhlanga zemali, zikhona inhlanga ze-gambling, ziyakusiza kwi-gambling uma udlale ibhola, imncintiswano yebhola, amanamba no-casino. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa. Mangabe ungazwisisi unalo ilungelo lokubana ubuze kodwa ungabuzi kakhulu phela ngoba abanye abantu babuza kanti bafuna ukuthatha information bayayisebenzisa ngendlela ezingayisizo. Lokho-ke angikuthandi njengoba ngake ngasho ukuthi angifuni umuntu obuza njenge-C_I_D, mina ngifuna umuntu othi mangabe into eyifuna asho ukuthi le nto ngiyayifuna, kukhona lapho engingazwisisanga khona. Ngakho-ke ngizokwazi ukubana ngikutshele, angithandi ukwanda kakhulu ngamazwi ezintweni eziningi. Ngithanda ukubana ngenze umsebenzi ngokubana mangabe uphoyinta inkinga kodwa ungayilungisi kufana nokubana yize neze. Inkinga yalungiswa hhayi ukubana uyiphoyinte. Ingakho nginalo ithemba abantu bangizwa kahle. Mangabe uyazifuna, uyazilangazelela, sezikhona sengizihlanganisile. Okunye engisakulungisa ilana indaba yebhokisi lemali. Imithi yakho nayo isiphelile kodwa-ke iyeza bantu bakithi. Usiyafika le weekend esiya kiyo nje izobe sikhona imithi yakhona sesiqale futhi ukubona siyilungise. Isikhwama semali sesikhona bantu bakithi. Nginalo ithemba abantu bayezwa kahle. Zikhona ezinye izinto engizozisho ama-price, zibe khona ezinye izinto engeke ngizisho ama-price. Kodwa-ke i-price uyabuya ubuze mangabe ufuna ukuzwisisa nge-price, mangabe into uyifuna. Into engingakhuluma kakhulu ngayo ngagxila kuyo kakhulu okwamanje, zinhlanga zemali. Zikhona inhlanga zemali-ke zona zisikhipha ngo-2.5 and then sizikhiphe ngo-2.5 umuntu azwisise zisebenza after u-7 days. Ungabuyi ujahe ukuthi ngizobuya ngigcabe noma ngizokwenza konke lokho engikwenzayo ukuthi ziyovuka zisebenzile kusasa. Uyalinda u-7 days zihlangane emzimbeni bese ziyasebenza-ke. Ziphuma ngo-2.5. Mangabe ususebenzile ungakhohlwa futhi ukuzongibonga ngoba ngizokutshela ukubana uzobuya uzongibonga kanjani. Ababuzayo ezinye izinto abantu ubuze ukuthi azinabungozi. Cha, azinabungozi. Ngezokwakha impilo yakho nawe ukubana ube ngumuntu ebantwini ukwazi ukuba nemali, ukwazi ukuphumelela.
and then imali uma uyibamba vele uma ungenangqondo kwesinye isikhathi noma ngabe sikwenzele izinto izokujabulisa uqeda lapho uthathe uyayimosha. Kwazi ukubana imali uyifunelani, uyenze izinto ezibonakalayo. Ngobaba usukhulile, lezi ngane zifuna ukusetshenziselwa, zithi ma usiyalala usale nazo zinolutho. Ungabi ubaba lona ozothi uma ingane uma ngabe usulele sutshonile ingane zidla zikhafulela ethuneni lakho zithi ubaba wafa eyintsha. Vele uzoba uyintsha, uzobe ungasilo dlozi elihle. Baze beqinisile abantwana basuke bengakuthuki ngoba vele wafa uyintsha. Babe beqinisile abantwana noma ngabe sebekhuluma amagama abanzi anzima, kodwa-ke uvele uzobe unjalo. Yingakho-ke uvale kufike lokho ukuba yintsha, beyakithi sikukhandele iy'nhlanga zemali, usebenze uhambe udlala i-gambling, thole imisebenzi, abasebenza imisebenzi yezandla bathole imisebenzi lapho sekuvaleke khona, hambe uyosebenza ngoba abanye abantu imisebenzi yezandla umuntu uyahlala inyanga yonke angasebenzi. Thole umuntu enethalente, enesiphiwo sokusebenza imisebenzi yakhe yezandla, ene-qualification yomsebenzi omuhle, kodwa usehamba esebenza phansi kwabanye abantu bemnikeza ama-peanuts. Thole umuntu usebheja ngebhrugwe elilodwa, segqoka ibhrugwe elilodwa siyasokola, kodwa-ke enethalente lakhe, ene-qualification yakhe. Buya sikukhandele inhlanga zemali, umsebenzi uvuleke. Siyabonga. 083 2066 954 enguDlozi Khulu lo okhulumayo. Okunye okulandelayo engithanda ukuqondisa ebantwini, ungayenzi ukuzivelela nje ungazange ufone, ungazange ufake i-appointment, ngoba uzothola ukuthi ngithethe ukuhamba ngoba kwesikhathi ngiyahambela abantu, uthola ukuthi ngithethe i-appointment yokuthi nginikezwe i-appointment yokuthi ngizohamba ngiyobona umuntu ngimenzele izinto ezithile kwakhe. Ubusubuya lapho usime egeyithini ulunguza njengengane efuna ukutshontsha ibhola. Khona lokho bantu bakithi sikugwemeni. Nalo ithemba abantu bazwe kahle. 083 2066 954 wenze appointment mawuzobe uzongibona, noma ngabe ngasebenza naye kudala usufuna ezinye izinto, yenza i-appointment. Ungacanga ukuthi uzohlala ungithola ngikhona. Dlalisa ife yakho noma udlalisa ifiweli yakho, uthola ngingekho ubuyele usufuna usegeyithini, uthola ukuthi angikho, ngihambile ngizoze ngibuye kusasa. Ingakho abantu bakithi i-appointment ibalulekile. Asibonge abantu bakithi.